Složit ćete se da je jesen pravo doba godine da se evociraju uspomene na detinjstvo, posebno one slatke. Tim povodom Štark je rešio da nas obraduje sa 2 slatka noviteta. Ukusima skroz lenje pite, jabuka i cimet i višnja. U pitanju je meki keks koji je inspirisan upravo pitama koje smo voleli u detinjstvu. Svako pakovanje sadrži 135 grama, odnosno 9 keksića, a trenutno je moguće skroz lenju pitu kupiti isključivo u Štarkovim prodavnicama, da li fizičkim, odnosno online, po ceni od 140 dinara. Nas su oba ukusa izuzetno oduševila, posebno zbog bogatstva voćnog fila i autentičnosti sa pitama koje smo svi voleli.